Nagtarakan ka kumat baboy. Sa nga pulo nga pangganakan. Ti goal mo, ti kada baboy nga pangganakan, at least aganak ti sagsa sa nga pulo. Kababaan di jayan. Di kita daduma makaanak 15. Iti tiyempo na iti panaggaanak ko madigiti nga baboy, di mesa kakabsat, dududwat anak na. Do you know that something went wrong? Tama ba ako mga kapatid? Same thing. Gimatang ka ti limagasot nga upa nga manok. Pagitlugam. Pinadakayamon. Di ready. Urayan mong kakabsat ti panagitlog da. Siyempre, data manok, tuloy-tuloy ang agitlog, di ba? Kat expectaram nga out of 500, akat uray man lang kumaupat agaso ta itlog ti kadaal daw. Aya, sa gegeysada, putak! Kurana, di sa gegeysada ko mga itlog. Nang piman kakabsat, di 500 eggs, ay 500 heads, nga manok mo, tila may itid na, 20 nga itlog ti kadaal daw. Ano't problema nga kakabsat? Di nga ta nagtarakan, di kang kananda, Jay manok, wano day jay tiyempo. Ano nga tat problema? There is a problem. Whatever that be, we know there is a problem. Because ti-nature ti manok nga upa, agitlog. Ti-nature iti baboy nga pangganakan, aganak. Now, iti HBBC, ada upat aginggat 5 gasot nga miyembro na. Hello? 5 gasot. Umabot tingan nga ni 1,000, iraman kay nga data Facebook nga gat atendar. Okay? Kadeta 5 gasot, aginggat 1,000, iraman tayo di agat atendar. Sang nga gasot kakabsat ti agbungbunga. Sang nga gasot nga miyembro, iti maaramat iti ministry. Deje upatagasot, mangmanganda iti preaching, aglaklakam iti panangan ti sa utiapo, ngem awammet pakakitan. Kasla dete tao nga naglaing nga mangan, nakutungmet. Kaya Justin, JM, Angelo, digiti man lausan, mega man ditoy. Dakay nga talo. Oh, di ba? Nay, makita yung nakukutong damot, di ba kakawsa? Tagalatan. Napigsakay mo lamangan? Oo, napigsada ka nung amangan. Bakat adupay ti makandangam siyak, ngam apay nalukluk mo agad kami isuda. Thank you. DJ lang ti kayat ko nga i-emphasize. So, ti puntok ita kakabsat, dito 5 gasot nga miyembro ti HBBC, apay nga sang nga gasot iti makita nga kasla at da epekto kadakwada di gijay mangmangagan nga sa utiapo. Di may ikaskasaba nga giving, manmano, at dadapelang ti hanamang mangtad. May ikaskasaba iti soul winning, at dapelaan nagsusoul winning. May ikaskasaba kakabsat iti panagserbi ti apo, at dapela di kiti kristyano nga, awang makitan pulos kakabsat nga epekto kadakwada ti sa uti apo. Ti saludsod, apay. Why? Bakit? Apay. Data ti intayo amuan ken adalen itat nga bigat. Amuyo kakabsat. Tapno agbalegi ka ti anyaman nga venture. Data ket trabaho man wenno negosyo masapol nga daken ka ti duwa nga banag. Karpentero ka man, may apply mo detoy. Ag nagnegosyo ka, farming, poultry, fisherman ka man, technician ka man, driver ka man, anyaman kakabsat. Dua nga ba naglaang ti masapol mo? Tapno ag-succeed ka. In the practical sense, ha? Deti kat hanga ti panangilaksid ti Diyos nga given. Ti Diyos sindadaan nga mang bendisyon. Ngam deti nga dua iti tulbag, anak ko nayo. Anak ko nayo, agakabsat. Okay. You need proper tools and you need skill. Masapol nga daking ka, JJ apagiso,
umno nga gamit. Kat masapol nga damat king ka ti skill uno talento nga mangusar kadayjay nga gamit. Kat kasla ko mati carpentry, through the evolution of tools, tatagakabsat is now the age of power tools. And if you have those power tools, you know how to use them, you will be a what? Nalaing ka kakabsat nga agkarpintero kan agaramid, iti anyaman nga banag. You agree with me or not? Uray at the skill mo, no awang king ka jay proper tool, limitado ka. Uray at the king ka di jay proper tool, no di ka matammo, iti diskarte nga panangusar ka dayjay, limitado ka lata. So nga ado dagiti Kristiyano, nga limitado iti bungaan, iti biyagda, bungaan ti pamatida, idinto nga dakadatayo ti proper tools, deti Bible, amuyot kurang kakabsat, jay skill tayo nga mangusar kadaytoy sa utiapo. Laglagi po nyo that God has provided the necessary tools that we need to live for Christ. The truth of God's Word, daytoy Biblia, han nga ordinary nga libro, daytoy ket inted ti Dios nga kagamitan. Inted ti Diyos nga armas. Inted iti Diyos nga agbalin nga sirib tayo. Okay? The truth of God's Word is very practical. Kung natidaduma, pastor, nagrigat nga maawatan. Iso nga masapol mo't skill. Nga makaawat ka daytoy surat ti Biblia. Pastor, nagrigat nga i-apply, saan kakabsat? Saan nga narigat nga i-apply? Taita, panagnakak, kat isurok kada kayo, no anya iti aramiden tayo, tapno ti sa uti apo, agbalin nga epektibo ti biyag tayo. So, ti title, ti message ngayon nag-iburay kada kaita nga bigat, kat the skills and tools that we need to live for Christ effectively. Because listen to me, the Bible works. The Bible works. Di kaya nga sa unti, the Bible works kakabsat, no surutam ti Biblia, hangkan to nga ag-fail. When you follow God's Word, you cannot fail. The reason why we fail in life is because we do not follow the instruction of the Bible. God's Word works. The Bible works. It works. Alati arig na kumakat. DJ tao kakabsat. Gimatang chainsaw. Electric, puno, dete, di gasolina nga chainsaw. Kat, sa mamanot chainsaw engineer. 10,000? Di ginatang na kat, balor 60,000. DJ talaga nga kaha-high-tekan kakabsat. Touchscreen. Oh. I am yet to see no sinot maka-imbento ti touchscreen nga chainsaw kakabsat. Malagip ko gaputan ni Pastor John, nagpatpa-chainsaw ngamin, di pasugin itay lawas na itay kat nagado nga kayaw. Tata, dito nga chainsaw, dito nga tao nga chainsaw, touchscreen, nakangin-ngina di chainsaw na, di naman among usaran. Tay dinapan na pukanan di damurtis kakabsat, mapan namat igud-gudagod di chainsaw. Kunana nga kasta, apo, agbalmalamak, awang malpas ko deto, kunana kakabsat. Agal-alalan nga babambanugan, naglinglingutan, ti urayla, matuon ti aldawang kakabsat, di na pa'y nagudwa, di jay pukanan nga damurtis, di igud-gudagod na di chainsaw. Kat kunana nga impurwak, pak kunana, this tool does not work kunana. No! We all know, kakabsat, that chainsaw works. The problem is, the guy does not know how to make it work. Gusto mo saan? Kakabsat ti Biblia, it works.
Kaya na ka nga parang ayan, nagkuna na ti Biblia, thou shalt have good success. You will make your way prosperous. Kuna na di Psalms 1, whatsoever he doeth shall prosper. Kaya na ka nga parang ayan ti Biblia. Kat kunam, madimat, because you don't know how to make it work. You lack the skill. We have the tool, but we don't know how to use the Bible. So today, I will teach you the skills and tools we need to live for Christ effectively. Amen ba? So nga ti saludsudom ti bagim itatta, deti ti challenge. How can I turn, kasano nga pagbalinag, kasano nga pag-work ti biyag ko, DJ ibagbaga iti Biblia. That is the question that you need to ask yourself today. So ulitin kakabsat the Bible works. Everybody say it with me. The Bible works. We should know how to make it work. Oh, dapat amom. Kasi kakabsat, nagsayang matibiyag tayo, tirabaw ti dagakala di jag chainsaw, nagsayang mat jay chainsaw na, touchscreen pa'y, nagsayang jay gundaway na, tadi na mat amo nga usarin jay chainsaw. Kanayong ka nga makikimong, awan sa pula mo ti HBBC, dagiti papastor nga giadal ti Biblia, ngam no dumteng ka ni jay personal nga biyag mo, di ka matamon, no kasano, nga pag-workam ti biyag mo, di jay nayadal. Oh. Nawatan nyo kakabsat? So kaadalan tayo the skills and tools we need to live for Christ effectively. Idikalman, dito puntos kakabsat, ang kuunay i-elaborate dito, nalaka lang awatan tayo, di gito puntos, di gito i-share ko kada kayo. Idikalman, nag-testimony ni Angelica, dito ubing. Oh, amoy di gito yung ubing, makabendisyon, classmate ni Raylin. Ipakita, adata ta Dingras, ay adata ta Angelica, ay ba man Rohel? Let me just show you, dito yung ubing kakabsat. New believer. Dito ni Angelica ni, okay? Oh, na-save idi July, inawat na ni Apo Jesus idi July, kat kunana idi kalma nagtestimonyo, kunana nga kasta, kat ag-birthday akton Julayan kunana. Amen? Now, tinakaskas daw ka dito nga kabsat, nabiit pa'y nga makigimgimong. Awa anak pa ijay online lat pagbuybuyaan na kadatayo ngam nagpardas ti panag-grow na kakabsat. Agisursuron ti ubing tayo ijay. Sunday school teacher nga kakabsat, palakpakan niyo Tapos, madama nga matrain-training nga ag-disciple iti pada na nga babae. Tatakakabsat, tinakablesak di testimonyo na idikalman. Kasi, hamo makita ti Kristiyano nga kasta nga agaktibo ti ministry, no awang gapuna kabsat, adagapuna no apay nga agaktibo Apay, basta lumukmag tababoy kakabsat nga di ka inikan pagpalukmag. Apay, basta umadot itlog tamanok nga di ka intira kakabsat ti pagpaitlog ti ado da manok. Kastamat kakabsat ti Kristiyano. Hana basta ag-involve nga agaktibo ti may sa Kristiyano, no awan kakabsat ti gapuna. Kat ididingding idikalman, kunana, amuyo kunana, very timely, dito pa nakaamok iti Apo, kan pa nakaipang ko ti HBBC, kunana. Okay? Mayat mo na ta signal dito, Rohena, nagpugsa-pugsat, mayat, thumbs up. Very good. Oh. Kat kunana, gaputa, dito pa nagbasak, nakad-ado ti project me, nakad-ado ti ubrami, kat permi nga ma-down, kan makapa-depress. Di kita estudyante nga kasday mo tirik na itayag naman, di ima na. Okay, talaga naman. Oo, pambihira. Ngam ko na, tingkan nyo kakabsat, amuyo, idinaadal ko dayta Isaiah 41:10. Kat iso ti pinagbalin ko nga pigsat. Ano kahit nga sawan? Inala na di Isaiah 41:10 nga gamit na nga mang papigsaging kuana. She learned how to use Isaiah 41:10 as a tool
to give her strength. Oh. Nakita yung kakabsat? Kaanak ko na Isaiah 41:10. Fear thou not, neither be thou dismayed. Kunana? Ayan o, fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Inala na dayta nga bersikulo, pinagbalin na nga gamit ti biyag na. Pinagbalin na nga armas, pinagbalin na kakabsat, nga pangpabilag iti pamati na. O, nakita yun? Isu nga makita ang kakabsat nga agbalay kita nga Kristiyano, gaputaan mo na nga usaran ti Biblia, iti biyag na. Idikwan ko na naman na. Idikwan, DJ preaching ni pastor. Permi nga timatak kanyak, Matthew 6:33. Oh, inala na di Matthew 6:33. Kat pinagbalin na kakabsat nga prinsipyo na. Nga uray ado, dagiti makaagaw, iti atensyon na, kan schedule na, ti Domingo pa nakigimong non-negotiable. Kat kuna na awan ti siyasin numan, uray gayem, uray pay ana. Matthew 6:33, put God first. So kada Domingo, makita mi jay. Di kita nga rod miyembro nga mo makita at Domingo, handa mo nga inusaran kakabsat ti Bibliada. So nga kutong di kita, agbalin na parikot ti church, agbalin nga parikot, problema ti pastor. Kas dala di kita'y manok kakabsat, nga pangan, di mo tagitlugan. Apay kakabsat, wana ta di damat ambo, nga usaran ti biyagda, di kita'y may adal nga sursuro ti Biblia. Oh, thank you, Angelica, yung kagtugawan. Sapay ko mata i-preserve ti Apo deti nga ubing. Kat sa nagbalbaliw, agbalin to nga teacher, ti masangwanan aldaw. Oh, faithful to nga member tayo deta, by the grace of God. No agtultuloy, nga i-aplikar na ti sa uti Apo. So, anada digiti dapat nga skills nga sursuruan tayo, tapno niti kasta, kat digiti sa uti Apo kakabsat, kat epektibo nga mapagbunga na, iti biyag tayo. DJ kayat ti Apo nga rangay nga mapasamak, mangyari. DJ panagsaksid tayo ti pamati, mangyari. Ano ti dapat nga skill nga sursurwan tayo kakabsat. Adda iti 5 nga inak isyere kada kayo nga sekreto. Hang nga sekreto, kaputa itata, maibunyag. Hang nga sekreto, kaputa adayan ti Biblian. Masapol lang nga isuro ni pastor. Number 1, ti umuna kakabsat, masapol iti good heart. Masapol nga ta pusom, kande ti puso kakabsat, na dameg. So nga ti damagag king kay ti dayti nga bigat, ti kadi pusom ket na dameg. Do you have a good heart? Makita tayo deta ijay Lucas, Kapitulo 8, versikulo 15. Kuna na di jay, adagbulmula, kat di kiti bukal, iti mais, kung baga mais, kat iti nga naimula, iti napintas nga daga, deti daga nga, deti ko nating, dati pangawag, di kiti agmulmula no kwa, deti ganagan ko na dagad no kwa. Ano pangawag nyo dito man, deti nagadamag nga daga? Ha? Basta di jay. But that on the good ground, kunana, are they which in an honest and good heart, among ti honest kat, dete jay pusum kakabsat, ma-acknowledge mo di jay pagkamalyam. Honest ka. Kunana, honest and good heart, di kito nga puso, idi nga mga ganda ti sa uti Apo, sinalimot matanda, kaya nangasawan kakabsat, anan, pinastrik dati puso daday nga prinsipyo, kana na pasamak, bring forth fruit with patience. Nagbunga nga nabuyugan ti adu nga panagananos.
Alaan nyo, dito nga word nga sumarno nga ibagak. Unprejudiced or unprejudiced mind. Unprejudiced mind. Oh. Unprejudiced mind. Di kaya nga sa unti, unprejudiced mind is willing to receive. Amom, no kuma basketball, at datalaing mo nga sumipaw nga main. Agasam ta, baseball, okay. Ti trabaho nga baseball player kat catcher. Di ka mo makasipaw nga pulos, kasano kayo nga mga bak. Basketball, nalaing ka nga shoot, di ka matamot sumipaw, kanayon lang nga matipay. Kanayon nga maunaan ka. Maistilang ka. So awan sir, bidyaling mo nga shoot because you did not learn the skill of catching the ball. So as believers, we must learn the skill of receiving the Word of God. Di kaya't nga sa wandetoy, no ag-pre-preach ni pastor, lalaingam ti mga miris, di ibagbagana, kat pagsarmingam, itibiyag mo. Ibagam man ka deta kaabay mo, pagsarmingan. Oh. Lalaingam ti agamiris. Angam no agpipritsak, agtutunganga ka. Agmulmulang lang ka. Alusiisang ka. Han nga sumrakan ka, han nga good heart ka. So, a prejudiced mind is a willingness to receive and to hold fast to the truth. Di kaya't nga sawan kakabsat, no prejudice, di baliktad na, no tipusom kat ada prejudice na kakabsat, it means unfair feeling or dislike. Di kaya't nga sawan ti tao nga da prejudice na, day jay pangedeng na, haan nga detay dinggen na day jay ibagbaga ti pastor, adain mo na nga pangedengnan. Kat uray anat ibagbaga ti pastoren, haan nga sumagapsap king kwa na, tadaim mo na nga pangedeng na, itibiyag na. That's what you call prejudice. Prejudgment. Imay ka nakikimok, adamat bukod mo nga panunutan. Imay ka nagdengag ti sa utiapo, adamat bukod mo nga pagayatan. So anapay nga rod, kakabsat iti lugar, DJ maisuruking ka, adamat sarili mo kakabsat nga pagayatan. That's what you call prejudice. So nga ti skill, listen to me, ti sekreto, ti panagadal iti Biblia, deta pusom pagbalinam nga willing. Ano tayo kanta, digiti ubing, ninanang ko, inbaonak, nga mapan sumakdo, ijay kapilya, daytoy pusok, isut karamba, nga pagyanan ti sasao ti Apo. Oh, amen? Agpaiso nga tapusom karamba, nga madumot nagyan na. So ako nam Apo isurunak. Anat aramidan tayo nga rod kakabsat tapnon ti puso tayo good. Pastor anat aramidek. Number 1, cleanse the heart of sin. Padalusan ka ti Apo. Paikat mo, di kita'y prejudice, di biyag mo. Kat kunam Apo, dalusam to'y pusok. Tapno maikari nga umawat. Kadagiti napapatag nga sasaom Apo. Cleanse the heart of sin. Okay? Nadalus man lang ti puso tayo kakabsat? Oh. Amen. Number 2, require a good heart to submit. I-require mo iti sarilim nga ana, agsubmitar ka. Hangkang agtangtangkan ti ulo na kakabsat. Aupat-patangkan ng tatil-til mo. Ibagam ta sarilim. Sumuko ka. To submit to the indictments. Di kayat nga sa unti indictments kakabsat, no di kijay kayat mo, kat dito'y pulpit, kaslati umayking ka, disapproval. Hana-anamungan ti Apo, di kita'y aramid. Ken plano, nga saan nga anamungan ti Apo, willing ka dapat nga mang take.
So no hantay na laing nga mangtake kakabsat, awan nagsagupsup ka datayo di adal ti Biblia. Amen. Number 3, cling to the truth whatever the cost. Cling to the truth whatever the cost. Anat cling kakabsat ti Ilocano? Cling. Cling. Kala dete ti arig na kumagat. Dete no kuma nagkalumbitin ka ti lugan. Tinglem, DJ, uso ngamin, ti, DJ Pao, Jelikodan, dete, akwa? Agkalumbitin Jelikod, ti jeep. Sabit. Sabit. Sabit ka doon. Kling. Di ka, uray, kasano ka kabsat nga, taray jay lugan, ag-turn kas jay. Kling. So, ti kayat na nga sawan ka kabsat, once nga naawatam ta Matthew 6:33, masapul ako nam, Apo, uray anat sumalsalin. Talaga Apo nga ipustrok ti Matthew 6:33. Once nga naawata mon iti panag-tights, agta-tights kayo malangan. Once nga clear king kanti panang ti tights, uray anat umay nga paggastuan kakabsat, itid mo na tata-tights mo. Dito diyan na sa unti cling to the truth. Kastat na pinta sa puso kakabsat. So kita nyo, di kita'y Kristiyano nga, at daita, tunukan awan, kasi nalukay. Nalukay pela kakabsat, DJ panang put-put da ka DJ kinapudno. Number 4, bearing fruit corresponds to the seed Christ placed in us. Di kayat na nga sa wundeta kakabsat, nga DJ product, after nga inaramid mo detoy, DJ resulta na iti biyag mo, kat correspond to the seed. Di kayat na nga sa nakapuot kapay, iti bukal nga mangga, idi mulam, orange mo, tibungan ng kakabsat. Alaman, nakapuot kapay, iti manok, nga naganak, ti pusa. Noan niya, di puon, isot po nga. So, no dinayadal king ka, tights, dapat tights iti ag resulta tabiyag mo. Hangatip, tights. 10%. No ti sweldom 10,000, 1,000 di tights na. So, no naisuro ti tights, automatic, 1,000 taitid mo. No anyat na yadal, isutro working ka. Hana mabaling nga tights ko na nakat 10,000 ta sweldom kat sa nga gasot ta intid mo. Hana bunga di jay kakabsat. Kasla ka lati, bukol timang ka nga nagbungat mansanas. So ano anya di bukal nga naimula, kas jay mat jay bungaan naging ka. Iso kakita nyo ti HBBC, no anat mayat adal, isot makitam ka digiti membro. Iso nga no idasik mo, alagat dakas ti pa nagkumpara, ngam no idasik mo ton, tay membro at HBBC, ti sabali nga baptist at dagidyat na. Apay, depende di mayat adal. Depende di mayat adal. Kasi no anya di bukal nga mayat adal, isunto matibunga kadagiti miyembro. So nga, no HBBC ka, cheerful giver ka. No HBBC ka, tipusom tulungam di pastor. Hamo nga ibabat ti pastor, hamo perjen ti pastor, hamo chismisan ti pastor, hamo nga tugigan ti pastor, no di kat suportahan ti pastor. Kasi detat payat adal eh. Kitam di kita do mga churches kakabsama pa natukikan da pastor da. Pagbalinan da nga errand boy. Pastor, hanggang piprits ti kasta, may kayat ti kasta, laglagay pa, dakap ti kadaklan ti mait ito, di di kapilyawan. At di tumot pastor kakabsa, one brad. Dakan anos. Kakabsat, anak kayat yung i-preach ko ita. At the preaching ko maipanggap ti rapture, adamat preaching ko maipanggap ti impyerno, agpili kayo, rapture o no impyerno. Dito'y kakabsat, mayat adal ka na tayo, nga oray ana tinay kawusking ka, itilubong nga intad ti tao,
Para king ka ti panagserbi ti Apo, isot kadaklan nga pribilehyo. So nga ni imay ka ti kapilya na uksub dayjay, nga mang ti igo kan palangguad kang ka, kati pusom sindadaan nga agserbi. Kasano nga makitam di kita nga resulta, wunta dabukil nga maimulmula kada kayo. Kasla kumakada kayo nga new believer ita, nayadal king kat pa nagbautisar. No naawatam lakit din kakabsat ti biblical nga panagbautisar, ti saludsod ita, DJ obedience mo. Makita ka DJ biyag mo, anak, pabaptize ka nuno hampay. No kunang, ado nga min pelang, anak, di kita nga rason. Iso di kita ti ruot, no apay nga nagtubo, di sa uti apo ti biyag mo. Oh. Amen, kakabsat? Maawatan nyo man lang. So anati dapat nga dakada tayo tapnon ti sa uti apo agbunga number 1 good heart. Okay? May kadwa kakabsat. May kadwa. Second nga dapat sursurwan tayo tapno ti sa uti apo agbunga ti biag tayo is detoy responsive faith. Responsive faith. Di kaya nga sa deta responsive kakabsat, kita man ta kaabay mo no, responsive mo lang deta kabsat, uno agmamayo, agpapatay. Amen? Oh. Kantaan kayo na eh. Si kakabsat ko, nga maupupay, pusum kati malmalpay, espiritum ket matmatay. Kinumpos ko DJ kakabsat, jak penalpas. Isurok to kada kayo numalpas. Aduman ti rason mo, tiin ka panagsanud, nga madadu iti rason, nagpatpatuloy ka ti Apo. Oh, ano aramidam kakabsat? Agtultuloy tay, nga agserbi iti Apo. Ala, secret pala di jeda duman na kakabsat. Excited kayo? Napintas pala di kantak, amen? Masahapul ti responsive faith. Ti kayat nga kasawan, nagpipritsak, kasarsarita na ka ti Apo. Sino kada kayo kakabsat ti makarik na, nga nagpiprits ni pastor, kalada mapaspasamak ti uneg mo. Nga no daduma, pabasulam pa iti padam, at dan sakit, nagipulong kang pastor. Ano pang pabasulam deta padam? Hamo nga papabasulanin, talaga nga kasasauna ka ti Apo. Tata, no ti Apo kasarsarita na ka, ti saludsod, anangarod mo't kakabsat ti sungbat mo. Di mako na nga response. Agawid tayo man la itatan, awan man la response tayo kakabsat. Agawid tayo, agsublite ka digiti balbalay tayo. Same dati puti. Sulaso. Awampulos. Isumat lang ang kakabsat. Kas kalamanok. Ura itira data Bitmin Pro. Di ka matagitlog. Naapay kakabsat. Di mo tagrespond ta pamatim. Pag kuna kakabsat nga nakapsot ti response ta ida, medyo nakapsot ti dawit pamati ta ida kakabsat. Pag kuna ang pastor, hindi man kitang DJ commitment ti dingras di baba. Dito nga kaadu tayo, lima pelat nagpirma, yan pamati yung kakabsat. Awa, nakapsot pelat dawit pamati da ita. Diyan ka muna nga vitamin, ti dapat itid ko kada kayo, tapos yung kay amin nagpirma dyan kakabsat. Kasi, dito pa nagpirma ijay ti commitment, pamati da ijay. Napang ka nagpirma, may sa duwa nga plat. 4,000 ti mesa. Ti kaya nga sa wen, awang paiking ka, deta nga kwarta, nga mamati ka. Deta ti mako na nga pamati.
Kat kunam apo, awampay kanyak deta nga amount. Ngam in challenge ni pastor, trabahom da ito'y, kat insuro na kam iti Biblia, nga tulungan mi iti trabaho, ti ministry, ti pa nakaipalawat ti ebanghelyo. So nga apo, inakagpirma, mamati kayak deta 5 nga blocks. 20,000 apo. Oh, ala, para makita damdama kakabsat, responsive faith. Hello? That you need to trust what God says will work in your life. Agtalag ka. Patsem, di jay imbaga ti apo kakabsat, nga iso ti tulbek, ti panagrangay mo. Hanga sa balit dingdinggam, hanga di kita kumpadrem, hanga di kita kaborsyam. Ay sudat dingdinggam. Di jay sa uti apo kakabsat, ti pangag mo, kat patsem, nganot anat, imbaga ti apo, nga tulbek ti irarangay mo, amom nga isot kasayaatan paragan ka. Trust what God says will work in your life and that it will be the best for you. Kunam na po, no anya ti inbagam, kat insurom nga instruction, akatambok ka isot kasayaatan ang surutek. Dito di ba ko na nga responsive faith? So kita nyo kakabsat ni Noe. Amoy di istorya ni Noe di Biblia? Nga isot na panangala di 10 Commandments, amen? Oh, di kay ding-dingag. Ni Moses di Jai. Pira naman eh. Sino ni Noe? Diyan nagaramit ti Golden Cup. Arka. Oh. Ni Noe, tinagaramid, jidakil nga arka. Api ngay naramid na di jay kakabsat. Wala ta binilin ti apo. Kat deto iti bilin ti apo kadata yun eh. Ti problema, agin lalaing tayo mga men. Uno, di tayo mo tingtinggan. Di tayo mo ipangpang. Kuna ni apo Diyos ka Noe. Noe, agaramid ka ti dakil nga daong. Tamang tedak iti layos. Agbabawi at ti panang parswak ti tao. Ti kinadakas ti tao. Layusit. Mang patano rak ti baro nga henerasyon. So ninwe, sinurot natin baka ti apo. Katuray kat katawaan ti karuba na idi, nga isot mapatpadasan ti daduma kada kayo. Gapot pa nagbaptismo, bagtit ko na daging kan. Ape, paiso bagtit kayo? Nakatintino, di kita lang ayo kakabsat na eh. Amo, nanipot, idi, nasurusurom ti agarwat nga Kristiyano, gimapo ka. Ibagam tagaabay mo. Amo, Brad, gimapo ka talaga, Brad. Mana? Oh. Awa, hindi mo pa inaadal deta kakabsat, kala bagtit. So, bagtit ko na dagan no eh. Ata, turturod kakabsat na ayan na, patakder ti barko, di ko mamapan ti baybay. Sa dadamagan, apay no eh, apay anak kinuam, anak ko para ana detar aramidem. Umay ti dakkel nga layos. Dagiti scientist. Akakatawa da. Ngam nindo na tingtinggan. Tatipat tila tapinatin ang kakabsat. Dim baka ti apo isulatan. Dimkat lataking kuanan, sulatan kakabsat. Dapat kasday tayo Usaram de ta kina-istabor mo, ti pa nagtulnog ti Biblia, hanga ti kinaswing. Oh. Kasta kakabsat. So ano napasamak? Nasalbar ti pamilya na. So nga, kakabsat, we will become successful when we trust God's way and we know it works best for us. Anada, digiti ehemplo tayo kakabsat. Example, sino ti wife ditoy? Itayag naman ti ima na, wife. Amen. Anat imbaga ti apo kada kayo, wives. Anak ko na. Pigpigsan nyo mambasit, hami manggag. Nakaring-ring, nakapigpig sa boses nyo, apitatahan na manggag. Pigpigsan nyo, anak ko na. Oh, patsin nyo nga deta, that is the best for your family. You have to believe that. So, uray narigat, haan nga di jay tikit-kitam, no di kat jay baka ti Biblia, isutsurutam eh. You know that when you as a wife submit, it brings satisfaction.
Genuine satisfaction when you submit. Ano pa kakabsat? Husband. Sino mo ti husband? Anak ko namot ta Biblia, husband. Oh, di kay pa amo kakabsat no anak bilin mo ti apo ka datay mo ta husband, but iyawid yun di an. Ti bilin ti apo ka datayo nga asawa nga lalaki kat ana, asawa a lalaki. Layatam ni bakit mo. Deta kati ko na nakakabsat. Anak ko na, layatam ni bakit mo ko na? Saan? Ti ko na, ayatem ni asawam. Amen. Oh. Trust that true love is worth the sacrifice. Kaya ang asawan, uray pa'y anak may sakripisyo, gapot pa nagayat mo kan asawam, it's worth it. At yung baka ti Biblia. Nga no hantay nga surutan di kito'y kakabsat, ag problema iti relasyon. Ag problema ti pagtaengan. Hello? Oh. Ala, gusto na di jay pa nag-asawang kat permi nga pumudpudot ti kimot yun kakabsat. Intayo mo ti pa nagserbi ti apo. Dede, kakabsat, kung na ta Biblia, your labor is not in vain. Di kita yung may agdaldalos dito iti Sabado ti malam. Sino di kita yung may agdaldalos dito nga nababakit? Tumakder man di kita babakit. Kan di kita nganin bumakit. Nga may agdaldalos ti malam ti Sabado. Tumakder kayo mga kakabsat. Di kita dadikalman kan hindi na minsan. Tumakder kayo. Ne. Kita yo? Oh. Mamati kayo, nga daytoy pa nagserbiyo, at danto gunggunayo di langit. Amen? Oh, pagkita, hindi na minsan nga Sabado, paunay ko ti pa nag-wipe, pa nag-map ni Tita Elsa di babaan. Di kalman ni sister, ano taga mo sister? Map? Ay, Mylene. Okay, map. Sister Mylene. Po talaga kakabsat kat nagrigat ka ikat na digitay oil nga ti kuwata di malapatariman ni Edward ngaminan. Digitay van tayo kakabsat. Makavannog. Oh, agdaldalo sa bakit digitoy? Pero mamati kayo kakabsat nga your labor is not in vain. Praise the Lord. Oh, thank you very much. You may be seated. Amen. So anat tulbag na responsive faith. May katlo. May katlong kakabsat. Ano ti dapat nga sursurwan tayo? Complete commitment. Complete commitment. Oh. Tingnan na nga sa ti commitment kakabsat. Devotion. Masapol nga min iti. Kasti nga min. Dito pa nagtulnog mo ti Biblia, samahan mo ng passion. Pakuyugam kakabsat iti passion. Kasi, anyaman nga banag, basta the passion mo kakabsat, hang kanalakang agsarden. Uray pa ag-fail ka, ulitam tumanan eh. Kita nyo, di kita nagnegosyo. No passion mo ti farming, duray nalugi ka, sige kan tumanan. Tama ba ako? At isot pagduyusan rik nami. Mahilig kang agtartarakan. Siyakat medyo hilig. Kung samot agtarakan ng kunak, damot manok med, 17 ang kakabsat. 11 mat itlog nan. Kat kunak, ikararag kung agpes sa amin, di kita, upa kumaamin deta. Tapno, adan to pagpagitlogo kon, inal daw to nga mangang kam itlog ang kakabsat. Ngam thank you, adot bang tinative nga itlog kada kami. Nakay nga kakabsat nga, da native na, nohan yung kad maibos na itlog, agad iramanan, da kami. Di pa'y nagitlog, di pa'y nagpisa, di kita'y pagitlog ang may kakabsat. Ngam kitam no passion mo, dahil nga banag. Pampanunutam ka, da oras ta tiyempo kut saan. So nga, dito umayo pa nakikimong, ikanyot passion na kakabsat. Tano awang passion mo, awan riknam nga naregta, te umay mo pa nakikimong, alusiisen ka. I promise you, maboring ka.
No passion mo ti agluto kakabsat. Duray magpay manutlutuem. Siya kat passion ko't agluto. Ni Edward, passion nat aginaw. Duadagan tsati. No passion mo ti motor. Di ngamin Rex, napanan ni Brother Rexin. Ha? Makabisadom amin nga piyesa at motor. Uri salud-sudo niya kon Rexi. Damagam amin na klase at ligay ti motor. Damagan naking ka. Ana, sports, uno L2. Amo namin. Amin na klase ti oil, may kabesa na. So no, the passion mo ti Biblia, hanga narigat nga ikabesa ti Biblia. No apay ka kasla nagrigat kada tayo, iti pa nagbiag ti Kristiyano, kaputa awang passion tayo. Deta ti makuna nga devotion kakabsat. Tata, kunam, Pastor Anord Aramidet, kadi kararag mo Apo, balbaliwam ka di ti inclination ti pusok ta, na inlubungan mo ta barkada kay kayat ko. Sukatam, ikatam di passion ko ta inlubungan na barkada, sukatam ti passion, tina Christian one nga barkada. Kasi kaya mo, kasla ti arig na deta, kakabsat kat panangan Hamukayat parya. Ngam nagkararag ka, Apo, ikatam ti panlasak, nga naimas tinasamit. Kaidi mangang ka-chocolate ang kakabsat, makabakbakor ka mutan. Answered prayer. Idi mangang katiparya, napaitlat ta kakabsat. Sag ko na nga nasamit na parya. Idi mangang kaparya, napaitlat ta, ngam saanan nga agriri jay dilam. Kasi, amom ti makuna, dito pa nagserbi ti Apo, taste dito Yung iba sa inyo nandito, pero parang tingin ko sa inyo, wala kayong appetite. Hindi nyo taste. Kasla tinapilitan kaya lang may nakigimaw. Daka mo ano-ano, tagururay ito no, agawid ka no, hamburger, no, Jollibee. Kala napilitan ka lang may nakigimaw. Kasi talaga, hindi mo taste ito Ibang taste mo Ikararag mo nga balbaliwan ti Apo deta taste mo. Husto uno saan? Kitam, amom nagbalin nga passion mo ti ministry, ay ibagaking ka. Kasla dete hangka, kasla matay tariknam nga di ka nakakapilya ti makalawas. Ngam di kita'y abus man pa, di makikapkapilya. Hana makigimgimong, tapos damagam, kumusta brad? Okay lang. Ada problema na di jayang kakabsat. Kuna, manok, kumusta? Di kamot lagitlogan? Okay lang. Kuna na ta manok kakabsat. Ada problema na dito nga manok. Amen. Ituloy tayo itong maminsanan kakabsat. Umdas di jayan. Awatan yon. Anat kasapulan tayo nga sursuruan, tapno ti sa uti Apo, ket agwork, gumana, tibiyag tayo, nga itunda na ti panagrang ay tayo. Number 1, anat na adalta ita? Good heart. Padalusan ka ti Apo. No addatihan na naimbag ditan. Apo ko nam, dalusan nak isimpam ti puso. Number 2, responsive faith. I-exercise mo ta pamatim. Tundamdama kakabsat, agpipila kayo nga mapa, nagpirma di baba na. Kunay siguro, Pastor, hangko aming kaya ta 4,000. Mga lakat kadwa ma. Upat tayo, sagsasangaribo tayo. Ikabil tayo DJ na ano ikabil mo? F4. Upat kayo F4. Da kami, dahil sa nga black, 4,000 pesos, F4 kami. But exercise your faith. Number 3, complete. Uray adot idumteng nga upay ti biag mo. Once nga nagbalinan kakabsat nga passion king ka, ti panagserbim ti Apo, sigurado nga maadik ka. Ti adik nga tao, no pinutod na ti bisyo na, matay kakabsat. Kasta ti Kristiyano. No naadik mo ten, iti panagbasat Biblia,
panag-soul winning, kung panag-serbi ti Apo, no isinam isuna ijay kapilya na kakabsat, malaylay. Amen ba? So, as I close, kunak di ka naman ijay dingras. Tingnan nyo, sa lutsod. Anat mapasamak tadanom no ikatem jay ikan. Matay. Ana mapasamak tadanom no ikatem jay ikan. Awan. Ana mapasamak jay ikan. Jay danom, iso ni Apo Diyos, ti Biblia, dati church. Jay ikan sika. Anat mapasamak kan Apo Diyos, no madayo kaking kuana. Sika, ana mapasamak. Nakita yung pa eh. Ana mapasamak tadaga, no parutem takayo. Awana. Ana mapasamak jay kayo. Malaylay. Ana mapasamak king kano umadayo ka ti church. Malaylay ka. Amen. Oh. Kahit yung pa'y kakabsat? Stone. Okay? To God be the glory. I hope nga nanawag ka na kayo dito sa Odiapo. Agkararag tayo, dumog tayo amin. Di aramidin tayo itakakabsat, pasukimat tayo ka na po Diyos. Kat ko na tayo, Apo, search my heart. No, da ka di makita mga masapo na maisimpa, kat isimpam tapno, dagitoy mayadal kanyak nga sa uti Apo, kat agbunga ti biyag ko Apo. Isimpanak ka di Apo Diyos. Pakawanan nak ka dagiti, basbasol ko Apo. Balbaliwam dagiti hananaimbag nga panunot kan ugali kanyak. Itdeman kanyak Apo ti na espirituan nga tarigagay. Dete no umayak makigimong saan nga mapilpilit ti riknak. No di ket umayak gapo ta isot kayat ti riknak. Dete hanak mapilpilit nga agbasa at Biblia. Dete agbasa at Biblia gapo ta isot sa pulen ti riknak. Dati umayak agserbikin ka Apo. Hanga napilpilitan ng isu iti sapsapulen tiriknak di agserbikin ka Apo. Kas jay kuma Apo ti adda kanyak nga kapupuso panunot kan karirik na Apo. Dawatom ti Apo kapsa. At nohang kaagmamayong papatay, aglalatoy nga umay makigimong. Yung Apo Diyos, thank you for giving me wisdom nga mangi-explikar deto leksyon mi Apo. Ta nagpipintas dagitoy prinsipyo iti Biblia kas dalaeng power tools. Ngem apay nga awan iti bungaan na ti biag mi. Da kami ti problema Apo. Hammi ammo nga usaren dagitoy iti biag mi. Ngamin ado dagiti saan nga nasaya at ti puso mi Apo. Kasla, iso nga, ureg dingdingig kami, hanag-work iti biyag mi Apo because there's a problem with our heart. Ken mabalin nga sa bali Apo iti sapsapulin mi ngamin. Sa balit sarsaragan mi. Ita Apo na realize mi. Masapol nga sikat sa pulin mi. Dagito'y gimong ti saom, iso kumat sapsarsaragan tirik nami Apo Diyos. Kat balbaliwan na kam nga mamimpinsan o Apo. Agyaman kami. In Jesus' name we pray. Everyone says! Amen. Oh. Sapay ko matahangatin tilad, dat sapsapulon yut biyagan kakabsat. Ti apot sa pulam, taanapay sa pulam, no isot masapulam.